Wongerereku wa namba ya arwaru a homa ya COVID-19 gucererwo gwa kurekererio gwa kigina gya kuhurana na murimu uyu kuri counties udumwe na arigitani kuhofanirio ni wira muingi wa kurigita arwaru ni mamwe ma maundu maria maririirio ni Kanju ya mangavana makigeria kurehe kihonia kiria kingiteithiriria kuhitana na murimu uyu guku bururi-ini. Hamwe noguo Kanju ino ni iguithanirie kwambika kambeni cia guthingiriria muingi kurumirira watho na mitaratara ya COVID-19 guku makihinyiriria kuga gutiri mundu uria mukagira motungata o mothe atari na karembeko ga kanua. To undertake rigorous public sensitization campaign on COVID-19 to enhance civic responsibility. All county governments will embark on a rigorous civic education campaign dubbed No Mask, No Service. Bila parakoa, hakuna huduma. Beginning Monday, the 23rd November 2020. Ningi ni mongereire kuga ni megutigirira arigitani ni mamukira indo cia kuigita murimu uyu na oho kuongerera mashini cia kuhuhia riera kuri arwaru aria mehirirwo muno. Tuna vitanda vya kutosha kufikia wakati huu, vitanda zile ambao tumeweka karibu zaidi ya 300. Watu wanakuja, wanatoka, na encourage watu ambao wameathirika wawe nyumbani. Awali hawako serious. Cities were encouraged to improvise, given the reality in each county. And let me tell you that we have that data and it can be very useful to you. Na maya magithiaga na mbere andu 19 ni makwite rungu rwa mathaa 24 muthenya wa umuthi kumana na murimu wa COVID-19 na gukinyaniria ithabu ria riothe makwite ni 1349 guku namba ya aria mekiritwo mukonde gukorwo marwarite murimu uyu guku bururi-ini ni 1048 na gukinyaniria ithabu ria othe arwaru 75,193. Kaunti ya Nairobi niyo etongoretie na arwaru 408, kaunti ya Kericho igakinyiria arwaru 88 na kwa kaunti-ini ya Mombasa arwaru magakorwo makinyirie 80, kaunti-ini ya Kiambu arwaru 71 na kwa kaunti-ini ya Nakuru ikandikithia arwaru 13 gatagati-ini ka ingi nyingi. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Wako serious. Ulikuwa na swali?